فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli din kardeşlerim. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli din kardeşlerim, şahardaşlarım, sizni şın көңелдән ushbu ulug' bayram bilan, Qurban g'ayiti bilan tabriklим. Allah Teala bizning qilgan izgi amallarni, shalgan qurbanlarni, bergan sadaqalarni o'z keng rahmati bilan qabullardan qilsin. Har biri bizga, tanlarimizga salomatlik, bir-birimizni eshitib, ko'rib, bir-birimiz uchun birshalib, duoda bo'lib, matur etib yasharga nasib etsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allohu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah Teala, 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 Allah